Dur kırgızım, dur bütürücü. Sen okuğa tapşırışın gerek. Sen Kırgız elinde gerekli insan bolup çıkışın gerek. Anın üçün sen algaçkılardan böyle turup okuğa tapşırışın gerek. Dur abituriyent, dur bütürücü, tura koy. Altınım, berrekim, gölöküm, tura koy. Gözünü çoğun aç. Gözünü çoğun açıp turgunda seni okuğa. Урматтуу абитуриенттер, эгер татыктуу билим алам десеңиздер, Оштууга тапшырыңыздар. Мына мен Ош технологиялык университетине тапшырдым. Hey, Berge. Qanday? Qaqtan kelding? Айылдан Неге келдің? эң жакшы университетке окуйын деп келдим. Молодец. Сиз баягы Томошодо универсалда баласыз, а? Жоқ, сен моны айтып атасыңбы? Бул жигиттер дагы Ош технология университетин бүтүрүп, Томошодо чемпион болгон булар. Ноне менен команданы уккансыңбы? Алар дагы ушу Ош тууну бүтүп, Томошодо чемпион болгон. Тиги баланы көрүп атасыңбы? Ошол бала дагы ушул университетте окуп, азыр Бишкек шаарында Оригинал деген команда менен ойноп атат. Онда мен дагы тапшырсам ушундай боламбы? Ошондой болосуң го? Мен онда кеттим. Тапшыр. Эй, не oldu? Тапшырып койдум.